Kecunuk malering oneno kreatif. Ini kengken nih, guys. Jam udah nambah gumi nih. Mare jam putus kuang teh, Bu. Bang, cepet nih lo. Pocol yang anu harian apa nih tukang ini? Apa kan jemaah gaya kelijani? Tuh, sing nawang lekati pocol yang maya tukang ratu. Ijek ibu aja sing dadi tawa. Oleh dah marah lambat 5 menit marah lambat, Bu. Dia kita sana kan jak pripet ibu. Maya. Yang lah tukang, obesek tengahnya tepat. Ane bensek kan hijau pada lakon udah kau genan. Kadang kekuran yang ada tukang ke kene. Pocol lihat yang maya tukang dadane ke kene. Ben mani pecat kalau nenek maro ya. Udah nih gumi nih. Bu jam kudus nih. Maru jam kudus cuma bukan luas main nih. Terus apa? Jamnya tengah tepat nih pocol ngajih nih pocol. Berarti cuma jamnya lah nih mundur mati nih baterainya. Jam kudus berarti ben 1 jam berarti mundur. Nah, jadi kalau magae itu timpalnya begini enggak ada. Kan kode kadan nenan ting-tingan. Ibi masih keketo tengahi teko perkat irago ada wenurena. Ngajang bias, ting-ting semen. Apa kada tanpan baluk ketemu lo daya. En bawa ke kene, dan beberapa tebeh kene timpale dok. Tuh, teko cepat lah bang munyi mari ya. Kadang teko. Pan balek lah nama itu. Ngalen nek mai magae bos mau cengkem mig ko lang dunil. Lah kadi ngalen. Biasa apa kan ini loh. Bias pasangan kalau ke sekop nih. Nawang kuning ai apa kuno jani anak sing nawang. Sing briokan. Rio kan kijo. Jani melester ini melester. Ah, Briokan. sing ngangone ya. Sing bias masidi nih awang bias masidi. Mesti deh. Nah kita. Panas sama payu. Nawang lah tukang ke kene berang digrik kene. Nah udah duit. Ane maru tuh kan biasa masang. Terus sing kanggo kita kata. peragat masang nih babu. Nih kata. Onya apa? Nah itu lah kayak tengah ya kan petek mulai ramang tuh santai. Biyen ya. Enggak bom untung kan malu ngoyong. Ini sidi. Sidi. Oh, sidi. Pemaluk ngoyong. Tarik. Nah gitu. Sing mau bayu nih pengayah aja no. Nah, Adeng apa nyalas? adeng kamu adeng. Ini pon baluk. Ada. Ini caranya kok. Sing ngulung anak biasa mau kemu lah kan. Oh, ini caranya. Dadi kerasan. Yang itu kan malu gitu. Enak lembut. Ini caranya. Ini caranya. Oh, terus gitu kamu. Ang muncrat. Ini gimbrek. Oh.
Ya gaya itu ajak dua menggaya pedusing kayak gini boleh tuni tengah tepat teko gaya sing pragat apa nih kejemaleng tuni apa nih ada pragat nih apa nih pegawai nih apa ben ada mentag ben ada mentug tukang apa kengken nih megaya nih rugi yang kene nawang rugi. Ini anak biasa yang masang tuh bedak beduk makannya ada istilah melester. Jadi nakal melester nih bos. Ini pegawai bedak beduk kene rugi nawang. Ane bedak beduk tuh mau plester apa ngasah? Ane beduk sing kene no ane cekok. Itu artinya tenangin bos pokoknya pragat. Jadi ini nih dia tidak mau tahu nih harus pragat nih Ya bos tenangin bos tenangin. Pokoknya jak. Aku tahu jeruk. Tahu bos, jam ngopi. Gaya punya pragat kopi. Nih urus sama lu. Yang, nih pragat malu. Tahu bahasa nu gedeg tahu menek tensen nimpale tahu. Nih besek. Jam ngopi. Rugi nih jama gaya pragatan malu pragatan. Tukang apa? Kada males. Pripet bos, tagihin tahu. Gino, bujam tengah dah. Potongnya ngelah. Melimpahkan saya beli nyomot. Ini teko keto. Nih tengahi. Ijo ngomong saja nih. Pada saat pemain semuanya adalah sutradara. Gitu kan. Atena. Pemen adi bisa. Wah, bedit po biang Sri ngomong maro. Kesorot apa? Apa nih bumi nih? Tukang apa? Stop. Om, telepon om. Suamiku yang ditelepon. Luluh bener. Asing. Istirahat biar Sri jadi. Aduh, misi ceritane. Pelungnya mesti bener berkibar no. Tuh, pokoknya Jeng. apa gaya nih? Ges dan teke. Adin. Aku daku jeruk. Si roti. Sengken mati ang. Kan saya aja. Baiknya nih. Hampir aku menang itu. Kekene gaya sing pragat nenek anan.